ebihumi by'enjoki bishatu nkaga bihirwe y'Abatuura ku rugo muri Nyakayojo Abatuura nibahinga mu cyaro cya Rukeke na n'abanyamitanga baherira omugera rwizi tubakwasa ebihumi ngo mugende mubikozese nko muri umuhanda gumwe ugo kongera ntasi yanyu tukagira ngo twabonayo alternative source nabo baraza kureba ikindi kintu kiba kugobamu conservation. ebihumi ebi bimazireho miliyoni 50 kandi bihirwe y'abekigombe kiri kurinda by'ubuhangwa bw'ensi ecya World Wide Fund. Turabahereze ibihumbi mutabibika mukabivura kabodi muri bitware mutegenjoki and you look after your families. Mufuno bwoki muguzo bwoki rero you pay fees, you feed your families. Mwakoraje arwe esente zicyariyo kandi umurimo gwitunga ministry no kureba ngo twashakira tuza abantu binja bakubasa kwija supportinga n'abantu binja barabasa supportinga emirimo marebere byo buhangwaje. Abebembezi ba Mbarara abebembirwemo Meya Robert Mugabe Kachebezi hamwe na n'umuhezi wa RDC Mbarara City House barabura bakiryo mu bishara n'aba barucero kushisha imyejego yo mugera rwizi okureko muzogu amateka gataka bakwasire nibatuyamba abo kubeturya bashema nibatuyamba kubeturya bashema tubakubere nibatuyamba orurwizi n'urwitu n'amagara gitu mweno hati it's not too late nitubasa kwindura mtwaze yitu kandi twaginduraho turebe ngo twabasa kugarura omugera gwito mburyo kati tuli korwa rero runo bijja kuforcinga n'abantu abagenda okujjobolya mu maso bagambe that is called already Mbarara City ngabara banga wakikyetagisa ate okutandikawo ekibuga ekirala ekiri mu mbeera esobola okusobozesa omuntu okukibeeramu ng'ajeyagaliramu. ababinjirwa mu bishara bashomesibwa ko barateje ebihumi ebi bikabarugira mu kihango amakuru agagasha kwa Michael tumwakire.